ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Ke Tendring Sports Club kabala penlim no ye ke PFR Football Academy haga jinge kon final kabala long haga arpu pratri gupunan risau arajar arpuway kala keu menta ke kerdan jong ke lempung ye le kai 3rd division kabala penlong daga Shillong Sports Association haga ni ke jinge kon kabala long hamadan ye le kai jong ke Jawaharlal Nehru Complex Apollo Shillong ke jinge kon hapedeng gini ki artli kikin hon kala long kabaya khai bha bat kabay itnan haga ke last step ke PFR Football Academy kalau yo ban penki nengkong ye kejar tang haga minit ke bahan reu lingba winaldi shooting kat bah haga jingi kun jong ke kelamit pat ke kinhon ye lek ka jong ke Tendring Sports Club kalau yo ban penpai ke la ye ke shikol lingba ulari pentingan karlar tang haga minit ke bahan reu po dakani ke jingi khat kini ki artli ki kinhon ye lek ka ki la ha ban rai ye ke nam ladu da ke ba supendong ye ke jingi shot tie breaker Dai hagani ka kenti baka Tendring Sports Club kalala aban penlim no ye ka PFR Football Academy hagani ka lempung ye kun jong ka 4th division.
Ni sengongu nengkong ia boleh ba sesisin pat ngilak ben Ramadan. Kata kadau nagadau ke jing don kini ke lockdown aslam bah ha ke jing kai ke food division ro la restrict ingi tanggi ki baron ye ke vaksin. Tinggi la sitom hi te henrei namar bagi kena ke terang palat. Te ini ke food division ni sengo ba kalau ke platform ke kena namar bala restrict AKH. Te ke food division ke wei ngasngo ke bala ban permi ki player ki bebon nak kata ke state ke jongi lada ngila ban yai don ya ke tournament ke bukum kani ngatrai ke food division ngatrai ke wei ki platform ke biang bahanam taka SSA ha jele begini ke tournament nam taka under group age hadin ke lockdown plus nang taru kadang haji sya ke praktis kam da biang than ngimran than ke praktis namar ba kikna dang bon bahagi ba engage in online classes tang bangi yo arsin license teo practice arsin license teo practice te katai ke ke prakre jingi tang bangi la prakre la kumno sisi benai siteng ye kata ke ke prakre untuk ke tournament tikine ki players ki de tang na ka team snong na tandring ne kidon na ki hangni kidon na orang keneng no sorang kam tandring ding perso kita ki player ki baile hangni south league snong Jangi bam tak sini pila yo ban rai kene kana ma job bat ngila tip ba pila poisa ka third division. Ke jing konkret jong pipat na ka punta ka jong ka third division. Ya kani hadu next year ngam tip ka club hadu kan no kala ban stay focus mo na kamta ban ya khon ya ka third division tolak ataru ngatrai ka sinong ni habangi yo pat ba kum tu bu ai men sim ka club tha kini men sim per krek khambanam ta ka higher level ha kani ka SSC tournament. Katong yung nga hikalong nomor ba kidang dai kena ki badang rep ki badang kena dang suk ban penkiu ki te katong hi bada kini ki chu ki player hi ngisang ngin chinge rem ngin lech saka third division lada kini ki player kim syak khot i klub ma tip ki klub ki be ki don silong lada ki syak khot no ni haban grum biang di ki pat te gamut kan sim poring i bangin penkre tingi kata ngatrai bai next year hadu Mars ing lala ban itu ikata hangji sya dingi keren ya kene ngisau senai klub hadu mentahi kidei ki kimi kita kpa ki berap nadu mon keneng sorang kam ke practice license teo kini kena school hang silong hi te financially hi hadu mentang ngimdon ARM nganong ai pi watang kabut ru ki kena ki thir hi ngimdon bathir ya kabut thir hi ki kena ki kimi kpa ki berap ki financial problem ta ka klub gamdon ARM reda ke jingerap jong ki kimi ki pa jong ini kena ki baru mila kai di tangkat tahi dan nisik mat ngin page sen nomor bakalong urgent maka nika jiper kre ya nika food division teng next kam manis kepala ayo perkat bah dagal akut no nika lockdown na try kan khamha na kam ta bingin perkat ya ka financial kunung ile ya nika benta tuna kasno kam dan ti e ro em ka nika ya kasno ka don kendiat kensai kam da don maybe 10% kata kasno kala manle tangkat tahi nga lesing anong no nga penia ik experience gitu nga ngala don hakane ka kam la nadu banganai lekai nadu kapor banganai lekai na ka state ru nadi bostonat mawan coach ban hikai kena nang tu hadin tengla do bakala jong lenter hadu mentang nang do ni bakala jong te hai mentang concentrate bitang ya ka tactical part ngamio ban perkhat ki different techniques kum player de ban le ngasu fokus itang ya ka team tactics te it works te ngasgo ke player nomor bagi ki talented player